sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom shalom shalom. Turabasuhuje nshuti z'umusaraba wa Kristo Yesu. We greet you, the friends of cross of Jesus. Amahoro y'Imana nabane namwe. May the peace of God be with you. Nitwa Misago Dominique. I'm called Misago Dominique. Muvuga butumwa utagira umupaka. Unlimited evangelist. Nahamagawe n'Imana. I've been called by God kugira ngo nyikorere mu gihe nk'iki. so that I serve him like this time. Nkuko nabagejejeho ubuhamya bw'ubushize. As I give you my testimony last time, mbagezeho igice cya kabiri cy'ubuhamya. I want to tell you the second episode of my testimony briefly. Nababwiye inzu nabayemo. I told you the house I live in. Itari ifite idakinze. That I didn't have doors. Naboneye kurinda kw'Imana. I saw the protection of God. Iyo nzu nayibayemo imyaka 2 n'amezi 3. I lived in that house for 2 years and 3 months. Itagira ikirahure ku rugi cyangwa ku idirishya. Having no glasses for window or door. Byageraga nimugoroba igatahamwe imibu myinshi cyane. Went to the evening, so many mosquitoes used to come. Kuryo hageraga ukaba wahamiriza kubera uburyo urusaku rw'imibu. You just to reach there so that you can dance because of voices of mosquitoes. Ariko nahavuye nge n'abana n'umudamu. But when we left that place, tutarwaye malaria na rimwe. Me and my wife and the children, we didn't get malaria. Nahaboneye kurinda kw'Imana. I saw the protection of God. Ndongera mbabwira ikitangaza kimwe Imana yakoze. And I'm going to tell you another miracle that God did. Nagiye gusenga hamwe mu itorero rimwe. I want to pray in one church. Ngezeyo bambwira kuvuga ijambo ry'Imana. When I reached there, they told me to do the word of God. Ariko nkaba nagiye mfite icyifuzo cyo gusaba Imana ibijumba. But I had a need of requesting God just potatoes. Mu gihe nari ndimo mbwiriza. When I was preaching, numva telefone irasoni. I have had the phone ringing. Ndebyemo ndangije kubwiriza. When I see after preaching, nsanga amafaranga. I saw that it was money. Ndavuga ni Imana iranshubije. Then I say God answered me. Mbonye uburyo nza kugura bya bijumba nari nkeneye. I see how I can buy the potatoes that I need. Mu gihe ngiye nkibwira ibyo mu mutima. When I was just think of that, numva ijwi rirambwiye ngo the voice told me, fata ayo mafaranga, take that money, uyahuriya mudamu, and give it to this lady. Ndamubona. I saw her. Yari umudamu ubona ubabaye cyane. It was just a lady with suffering. Afite inzara. That was hungry. Yafite akana kameze nabi. She had just a child which was sick. That was sick. Mu buryo bw'imirire nyine murabyumva. And malnutrition. Ndatokesha. Then I said no. Ndabane mu izina rya Yesu iri n'ijwi ry'umwanzi. In the name of Jesus, this is the voice of umwanzi ushaka kunyaga. An enemy who wants to keep iby'Imana impaye. What God has given me. Ndaryangira iryo jwi. Then I didn't listen to rirakomeza rirampata. It continued to emphasize. Ariko nanjye ndabyanga. But I refused. Nditahira. Then I went home. Ya mafaranga ntayamuhaye. Then I went without giving her. Ngeze ku isoko. When I reached at the market, ngura ibijumba. I bought potatoes. Kuko nibyo ninasabye Imana. Because it's the one that I was requesting God. Mbishyira mu gafuka. I took them in the sack. Mbita ku mutwe. I take them on my head, then go home. Ndataha. Then I went home. Ngeze mu rugo. Reaching at home, Madamu ibijumba nazanye. I gave my wife the potatoes I kuko numvaga mbishaka. Because I wanted them. Kugira ngo abiteke. So that she can cook. Arateka. She cooked. Turarya. We ate. Ngiye gufata ibitabo nshatse Bibiliya ngo dusome ijambo ry'Imana tubone gusenga turyame. So when I was during night we were going to sleep, I looked for my Bible. Bibiliya ndayibura. I missed it. Kandi njye yitwariye mu kabag. And it was me who had it in the bag. Nsanga mu gitabo cy'indirimbo gusa. I found the book of song. Na agenda nari mfite. And daily that I had. Bibiliya ndayibura. I missed the Bible. Mbaza madamu. I asked my wife. Arambwira ati ko ariwe wagiye gusenga ko tutajyanye. The one who went to pray. Aho ntiwayibagiriwe ku cyumba. Didn't forget it. Ndavuga nti oya. Then I said no. Nayizanye rwose. I wrote it, I know. Ubwo then ibintu ndabireka ndaryama. I stopped everything. I ndakomeza nyine ubuzima busanzwe. Then I continue my normal life. Buke ngiye gusenga. When I was going to pray. Imana irambwira ngo waransuzuguye. God told me you disobeyed me. Kuko nagutegetse ugomba gukora ntugikore. Because I told you what you do and you didn't. Ugakunda ibiryo. Then you love your food. Kurenza uko ngiye nagutegetse. More than what I commanded. Kubwiyo mpamvu. Because of that.
nakunyaze ijambo naguhaye. I just took away the word that I have for you. Ndapfukama nsaba Imana imbabazi. I knelt down and prayed. Niba Imana mbabarira bwa nyuma. And say, God forgive me. Nta mahirwe ya nyuma. Give me last chance. Aya mafaranga wongera uyampe. This money nje kuyaha uwo wari wambwiye. I will give to the one that mudamu ntabwo nari muzi. That lady I didn't know. Kuko nari umushyitsi. Because I was a visitor. Nkibivuga. When I was saying Imana yari yabikoze. God did it. Mbona umuntu anyohereje amafaranga. Someone gave me money. Icyo nakoze. What I did. Nagiye gushaka umuyobozi w'iryo torero. I want to look for the leader of mubaza abantu bari bateranye uwo munsi. Muha ibimenyetso by'imyambarire y'uwo mudamu. How the lady was looking. Turamushaka nawe ntiyamwumva. Looked for her even he didn't discover her. Yiyambaza umuyobozi w'amasengesho. Just he went to the leader of prayers. Baza kumenya uwo ari we. They find out who she was. Bajya kumunyereka. They went to show him. Sanga ari we nkuko nari namubonye. And she was the one that I saw her. Nafashe ya mafaranga. I took that amount of money. Mpita ndayamuhereza. And give her. Nubu izina rye sindizi. Up to now I don't know her name. Nawe ntabwo anzi. And her also she doesn't know me. Nahise ntaha. I just went away. Ngeze mu nzira. Reaching home. Mpora n'umudamu. I met a lady. Yari afite Bibiliya mu ntoki. She had Bible. Ari kugenda mu nzira mu muhanda. So just walking in the way. Aransuhuza. And say hi to me. Ambaza amakuru. And ask me how I am. Ndayamubwira. I told her. Arangije arambwira ngo nkimara kukubona. Then she said after seeing numvise ijwi rimbwira ngo nguhi iyi Bibiliya. The voice told me to give you this Bible. Niyo yiyimubona. And is the one that you see. Ngende njya nkoresha yo muri telefone. For me I will use the one in the phone. Ndamubwira nti urakoze Imana iguha umugisha. I say thank you, may God bless you. Bika Bibiliya yanjye ndataha. I took my Bible. Aho ngaho niho Imana yanyerekeye neza yuko this way God showed me tugomba kuyumvira. That you have to respect him. Icyo nicyo gitangaza Imana yanyeretse. That's a miracle that God showed mu buryo bwo gukorera Imana no kuyumvira. The way of serving God and listening to him. Ahangaha haratugaragariza neza yuko tugomba kumvira Imana bitandukanye n'imitekerereze yacu. Ntitugendere ku marangamutima yacu, ahubwo tugendere ku cyo Imana ishaka ko dukora. Nibwo tuzabasha kunezeza Imana. Ubwo icyo ni igitangaza nkubwiye Imana yakoze ndeba. Ntiwakwimbisha ukuntu wabura Bibiliya ukayibura burundu, ukaza kubona indi imeze nkayo, kandi uyiguha atayitoye nabitegetswe n'Imana. Bigaragara neza ko Imana ifite ububasha ku bintu byose biri ku isi. Nta kimana itaguha, nta n'iki itakora mu gihe cyayo. Biragusaba kuyumvira rero, biragusaba kuyubaha kugira ngo ubashe kuba mu mugambi wayo neza. Ahangaha rero ndumva igice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye ari cyo aho ngaho nasa nk'ubuhinira kugira ngo mu gihe kizaza nitwongera kubona agahe tuzongere tureba aho Imana itugejeje ubu ngubu mu buryo bwo gukorera Imana. Reka twemerere ubushake bw'Imana rero bubane natwe. Ubu ndimo ndakorera Imana, ndimo ndavugira Imana uko Imana inshoboje. Murakoze, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha.